gonna go back. Udah kok. Thank you. Thank you for taking care of me, girls. Makan. Oke, hari ini muter-muter setelah udah enakan. Terus sempat ke dokter juga. Hey, ada Acun. Tapi sebelumnya aku udah ketemu sama Mei. Udah ngobrol. Selamat. Is it selamat? Yeah. Halo. Akhirnya Bunda biara akan daku. wow, dibikinin loh musel ya saya musle. Ya, semua di sini ngumpul-ngumpul. Mari kita coba. Apakah approved by Eat and Treats? Takut banget. Oh. Tunggu review aku di IG. Oh, wow. Yang juta itu ya, say. Kan malu nanti pada minder. Yalah. Sorry, kualitasnya beda, Jong. Langsung sold out soalnya, Jong. Anjir minder. Lu kayaknya kalau diposting sama Eat and Treats nanti lu jadi penjual master deh, say di London, say. Takut banget. Ah. Belum siap sih gue. Oh wow. Lu masih terima order, Jong? Belum. Oh wow. Ya tapi kalau madam yang ngepost sih aku udah mah. Kalau lain kok. Oh. Go. Kitchen kalau kitchen tuh namanya. Oh. Oke. Alright guys, akhirnya Mei is here in the Airbnb. Ya lumayan lah ya, say. How many hours like we get together? Like 3-4 hours? Yeah. Good luck for the modeling in London. Okay, and the acting also. Wow. For you. So I hope Myanmar it gets better, so you can come back with your family. Amen. Okay? Be good, baby Mei. Yala saya. Girls. Coba bencong. Jangan turun bencong. Mundur bencong. Fuck me. Cong, sepatu mal emang enjong, Cong. Aduh, Cong. Udah masih video dong gue. Zai. Cong. Sepatu mahal, emang enjong. Saya ngejamin akan keselamatan Anda. Yuk, pagi-pagi olahraga yuk. Dan gue cuma video. Aku cuma videoin kalian, say. Alright guys, jadi tadi udah bangun pagi-pagi jam 6.15, nggak mandi, langsung ganti baju, menujulah ke airport. Kok airport sih? Ke train station. Terus kayak nungguin Bolt itu lama banget, di cancel mulu. Tapi puji Tuhan nyampe nya tepat waktu. Terus kita udah di last call kembali, dipanggil 8.16 karena tren kita di 8.16. Terus ternyata kalau London menuju ke Eropa tuh mereka tuh kayak ada immigration ya, saya. Jadi beda banget sama di Eropa. Ke Eropa tuh mereka kan nggak ada immigration, nggak ada cek paspor segala macam. Sedangkan kalau di UK menuju ke Eropa harus banget punya visa ya. So yeah, tapi puji Tuhan we get it in time.
baik sih. Kayak mereka tuh benar-benar nyaliin gitu loh, yang kayak 18 diduluin dulu gitu loh, nggak kayak di Jepang. Padahal gue juga bingung ya, padahal Jepang tuh kayak harusnya lebih rapi dan cekatan gitu, tapi mereka enggak sih. Mereka harus benar-benar lu antri. Anyways, ya kadang-kadang ada juga yang baik sih, tapi jarang gitu. Padahal Jepang tuh emang orangnya baik, cuman mereka harus terlalu taat, say. Ya gitu deh. Anyways, perjalanan menuju ke Amsterdam kira-kira 4,5 jam sampai 5 jam sih. Sis, kita dari London ke Amsterdam berapa sih tiketnya? Ayo lupa. London ke Amsterdam berapa tiketnya? Harga 150 euros, 200 something, almost 200, lebih hampir 2 jutaan lah ya. Tapi oke sih, sekitar 4 jam lah dari London ke Amsterdam. Oke, see you, mau bobo dulu. Finally is back, home sweet home. Ma, yuhu, Ma Eke akhirnya datang juga. Akhirnya sampai juga ke desa sama Emak dan Om Ayun. Om Ayun udah jemput Eke juga rame-rame. Langsung dikasih shot say lemon. Siap bener dah emak gua, coba. Iya dong, harus Coba. lihat ya. Pure lemon. Gitu, terus minum. Mungkin. Diomelin sama mama gue, ini harusnya tambahin. Enggak, takut. Ayo Shot. cepet. Dah. Nih, dideketin ya airnya. Udah jangan di. Ya Oma. Ayo cepet. Kan lehernya sakit, ayo cepetan. Percaya Asem Mak, banget, ya. astaga. Ntar kalau udah sembuh langsung nggak Ya, mau udah, bilang udah. dulu Mak mau lagi dong. Jangan pakai perasaan, blek kayak minum wine. Ya, dah. Pada basah kan? Ih, dikasih sehat dia nggak mau nih anak. Mau. Habis aku udah 3 hari nggak enak Ya badan. udah, ntar dia enak deh badannya deh. Dijemput terus dianterin lagi sama Om Ayen. Thank you Om Ayen. Akhirnya sampai juga kita di Mercure Hotel Amsterdam. Welcome back to Holland. Tapi bukan Holland Bakery ya, say. Pertama kalinya Madam ke Amsterdam. My first time ke Amsterdam, ternyata indah ya, dan aku memutuskan aku nggak mau ikut mereka ke FOMO. Jadi aku mau lalapan aja di sini. Wow. He ditching us. Di mana aku bilang sih. Oh, wow. Kebetulan Pride Week ya. Tadi udah keliling-keliling di Bayangkara. Ada yang udah belanja. Selalu nomor 1. Kenapa? Anda lah siapa lagi? Aku mau beli baju buat mau bertahan. Terdepan. Dalamnya boleh H&M, luarannya dong tuh. Tapi kamu beli di Indonesia, say. Murah-murah. Kayak lagi. Oh. Gue udah pakai Renaissance Tour, udah ini doang. Yang sebenarnya modelnya mungkin cuma 100.000, tapi gue beli tuh 4 juta. Berarti atasnya 200 ya? 100 cong. Berarti 1,8. Ya udahlah. Ya, the power of Beyonce. Oke. Suck it. I suck everything because I love Beyonce. Can you do it again?
What do you think when you were in the bathroom? The bathroom and I was like, oh my god, it takes so much work to look this good, you know? Like I have to do my makeup, I have to do my hair, I have to iron my clothes, I have to pick out my outfit, I have to pick out my bag to make sure everything matches, to pick out my jewelry, I have to iron my hair, oh my god. Gitu dah. Sudah. Every single day! Oh wow. It costs $1 billion to look this good. Bilang kan it costs $1 billion to look this good. Perfect weather. Always love Amsterdam. Yeah. Selalu suka Amsterdam. We are taking the boat together. Yay. So excited. Pertama kalinya kita ngerayain boat sendiri, terus kita bakal jalanin sendiri. Wow, seru. Hey. Oh, nahkoda ya konsepnya ya. Gimana aja rasanya jadi nahkoda rumah tangga? Mentok say. Mentok. Dindong banget. Yolo. Makasih ya mbaknya, Mbak Emily. Tur Emily. We're back. Kedatangan tamu, yes, all the way from Milano and Ibiza. Gila. Oke. Ini sama goreng kentang kenal dong. Kenal semua nih acar, udah kenal semua orang Indonesia. Semua kelaparan semuanya. Kelaparan semuanya. Terutama perempuan ini lapar banget. Thank you Om Ayen. Yolo. Muka lo mana? Nih Em. Yolo. Jadi kok dibahas dulu si Amjong deh gue. Yes. Alright, good morning. Jadi kemarin aku nginep sama Cici Olin di desa. Terus aku udah mandi, gak makeup. Udah mandi kemarin malam sih ya. Tadinya aku malas mandi jadinya. So, aku mau ketemu anak-anak. Itu deh, pokoknya aku nanti jam 1:30 aku udah harus pergi makan sama pergi ke Central Station. Mau ketemu suami dulu ya kan, udah 2 mingguan lebih nih, sampai 3 minggu ketemu suami. Ini suami kerja gitu ya.
Oke deh. Orang tuh kalau lagi pakai piyama jangan suka ini, tau gak sih, menghancurkan kualitas Apa? jiwa. Apa? Apa? Lu ngomong apa? Tuh gue kasih lihat tete lu gede. Ya Allah, hancurin aja udah hidup gue kalian. Sampai jumpa teman-temanku. Jumpa lagi. Udah lama ya nggak ketemu ya. Ya ampun deh. Kita lagi ini, kita lagi ini. Desa. Kita kasih anak 18 tahun. Mak di Indonesia ada Kita labrak ke dia kalau Iya. Wow. Udah bestie. Wow, udah bestie. Wow. Kan kita udah satu expo nih sama dia nih. Kamu jangan sampai ketinggalan lagi sayang. Kita udah pada ketakutan lagi, kamu marah loh. Ya Allah. jam 3:30 loh. Ya udah, yuk jalan yuk dah. Ya Allah di situ. See you tomorrow. Dianterin sama Om Ayun. Satu. Oh ini nih. 1 ke 2 gitu ya. Kamu gay katanya kan. Lagi kasih tau Om Ayun gimana caranya Eke berangkat yes gate-nya. Oke. Yaudah Om Ayun, thank you so much Om Ayun udah dianterin 2 kali. Tadi soalnya nggak sempet say. Eke beli tiket lagi deh. Thank you Om Ayun. Gemes banget anaknya bantuin bapaknya. Let's go. Cantik. Oh, wow. No, wait. Oh, bagus banget, Cang. Dedication tinggi, say. Sampai di bawah, sampai di laut, say. Mampus. Behind the scene.